Riu ndeto ni ubukite ati kambuni ya wendia wa migunda ya Lesedi Developers ni agurite na ikareha mutumia uretwo Martha Njeri mbeca ciothe cia mugunda wa makiria ma eka 15 no ndakoretwo agarurira kambuni ino taito ya mugunda uyu undu uria wacerithirie uheani wa taito kuri aria maigithitie na Lesedi. Riu igoti riathiite mutumia uyu aheane taito na maratathi mothe maria marendekana thiini wa igoti. Cira uria urakuruhanitio murugamiriri munene wa kambuni ino no wakorwo ugithie na mbere uguthikiririo. Oho athitwo agarure taito ino na mineane igoti-ini niguo gutigirira aria magurite buroti mugunda-ini uyu ni magikorwo makinengerwo taito ciao. Itua riri riu rionekete mwerekera wa gutuithanio ngucanio iria ikoretwo ikigumira kambuni ino ya Lesedi Developers. Akenya mwena wa comment section makikorirwo makiuga mwena uria wa Facebook hena Mary Wambo akauga wow good news, hena Alice Muthoni akauga good news, hena Jenny Moss akauga wow and the way this guy was stoned, hena Alexander Maina akauga Kunkumbagia continues, hena Njeri akauga let us hear the other side of Njeri isikuwe mnyang'anya shamba cha nguvu Kenya anything can happen. Huko niko mwagi wa mohoro gakoge kuyoana gitio kinene ukoge subscribe thini wa YouTube channel ino.